Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, muzaniye amakuru agezweho ariko adashimishije, ni inkuru y'akababaro itugezeho nonaha rwose, si imwe gusa ahubwo ni ebyiri. Ariko iyo tugiye kwibandaho niyo mu karere ka Nyanza, aho abantu batandatu batawe muri yombi bakekwaho kwica umukecuru. Ibaze abantu bagiye kwica umukecuru, uyu akaba ari umukecuru w'imyaka 75, bari mu kabari basangira maze baza kumuhitana. Uburyo bamuhitanyemo nibwo turaza kukubwira muri aya makuru. Ni inkuru ibibabaje cyane, sometimes ngewe hari igihe njya gukora amakuru nk'aya nkunda kubibabwira nyine, ugasanga ni ibintu binagoranye kuyakora, uburyo umuntu aba ashobora kwica mugenzi we, noneho umukecuru w'imyaka 75 aba ari ikibazo gikomeye cyane. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Niba waramaze no kuyikora, wibuke gufungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nkwaye ikaze mu makuru yacu, tugiye guhera kuri iyi nkuru yo mu karere ka Nyanza, aho abantu batandatu batawe muri yombi bakekwaho kwica umukecuru. Ibi byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Cyabakami mu kagari ka Kadaho mu mudugudu wa Gitega. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza, hatabwa muri yombi abantu batandatu ari bo Munyabarame Boniface w'imyaka 43 bagiranye amakimbirane ashingiye ku masambu, Niyonsenga Edizo w'imyaka 57 basangiye uwo mugabo. Ni mu gihe cyo kandi uwitwa Mugabo Nake Ernest w'imyaka 25 nawe yari muri ako kabari atabwa muri yombi. Ajyanama Moise w'imyaka 28 nawe akaba yari muri ako kabari. Mukangoga Kerenia w'imyaka 59 utuye hafi y'aho uyu mukecuru yiciwe, ndetse n'uwitwa Nshimiyumuremyi Bernard w'imyaka 39 ari nawe nyiri aka kabari. Umuseke wamenye amakuru ko ikizanye Beatrice w'imyaka irenga 70 yatezwe n'abantu bakamwica, kuko uko umurambo wagaragaye mu mutwe byagaragaraga ko hari icyo yakubiswe, maze bakamukura aho bamwiciye bakamumanura mu kabande muri metero 100 uvuye aho. Amakuru abaturage bahaye umuseke, by'umwihariko nyine abatuye muri kariya gace, avuga ko nyakwigendera yavuye mu kabari aho yasangiraga n'abandi nka saa moya z'umugoroba arataha, ndetse rwose ibi ngibi bikaba byamenyekanye mu gitondo rwose. Ubona ko ni inkuru ibabaje, ni inkuru yanditswe nonaha mu masaha y'isaa moya za mu gitondo, nibwo umunyamakuru witwa Theogene, uyu ni umunyamakuru witwa Theogene Nshimiyimana usanzwe yandikira ikinyamakuru Umuseke, usanzwe ukorera by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo, akaba yanditse nyine ko rwose nyakwigendera yavuye mu kabari hakiri kare mu masaha ya saa moya, ariko nyine kubera ko aba bantu bari mu kabari nabo bari bafitanye ibibazo nawe, ngo byaje gutuma bamukurikira ndetse baza kuba bamuhitana. Uyu nyakwigendera rero akaba yari umukecuru w'imyaka 70. Umurambo woherejwe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzumwa, ni mu gihe iperereza rikomeje. Umuseke wagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi, ariko ntabwo izi nzego zabashije kwitaba kugira ngo hamenyekane amakuru arambuye kuri iki kibazo, dore ko amakuru nyine avuga ko uyu nyakwigendera rwose yari afitanye ibibazo na bamwe mu batawe muri yombi, ariko inzego z'ubuyobozi ntacyo zigeze zitangaza, nubwo abaturage bo babihamirije ikinyamakuru Umuseke, ndetse bakavuga ko rwose bishoboka ko abatawe muri yombi bose harimo ababa babigizemo uruhare. Ngaho nguko ibi ni ibyabereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ahangaha by'umwihariko ibice by'intara y'Amajyepfo bikunze kuvugwamo impfu za hato na hato, ahanini zishingiye kuri mene ibi bibazo. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, mwibutse ko ukomeje gukurikira Iris Rwanda TV, aho turi kukugezaho amakuru aba yaramutse avugwa mu gitondo hirya no hino mu gihugu ahatandukanye, by'umwihariko amakuru uba utumvisha ahandi. Reka nkumenyeshe ko aka kanya ngiye kukubwira inkuru
inkuru y'abagabo bahirimiwe n'ikirombe bakaba bamaze gushiramo umwuka aka kanya tuvugana. N'ubundi ibi nabyo bikaba byabereye mu ntara y'Amajyepfo ariko aho ni mu karere ka Kamonyi aho umusore yagwiriwe n'ikirombe ahita yitaba Imana. Ishimwe Evode w'imyaka 24 wari utuye mu murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi yagiye gucukura amabuye mu kirombe kiramugwira bamukuramo ari muzima hashize umwanya ahita yitaba Imana. Ibi byabaye ahagana saa moya za mu gitondo kuri uyu wa kane tariki ya 16 Gicurasi 2024, gusa amakuru akaba yagiye hanze uyu munsi. Bamwe mu bo mu muryango we bavuze ko bamusize mu gitondo aryamye ndetse bashenguwe n'urupfu rwe, aho nyina yavuze ko mu gitondo bagiye guhinga umwana bamusize mu rugo ariko n'ubusanzwe yari asanzwe agenda hashize umwanya, ndetse rwose bakaba bahise bamenya amakuru ko uyu mwana yaguye mu kirombe. Baravuga bati na nijoro bari kumwe n'umwana ndetse rwose nta n'ikibazo cy'uburwayi yari asanzwe afite ku buryo haba hari indi mpamvu ibyihishe inyuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma Mandela Innocent yavuze ko amakuru bayamenye mu gitondo saa moya zishyira saa 2 ndetse bakaba babibwiwe n'abayobozi ndetse n'abaturage ko uwo mwana yaguye mu kirombe ntiyapfa, bamujyana kwa muganga ageze mu nzira ahita yitaba Imana. Yavuze ko nyuma y'uko bahawe amakuru y'uko hari umuntu ujya ukorera muri iki kirombe bagiye kumukurikirana kugira ngo aryozwe ibyo aregwa n'abaturage. Muri make kuba ibi byose biba gutya, kuba ibi byabaye ntabwo byarangiriye aho, yego wenda nta ruhare yabigizemo kugira ngo yitabe Imana ariko ngo ni ikirombe rimwe na rimwe kiba kitanafite ibyujuje ibyangombwa nyine byuzuwe byemewe n'amategeko. Ibi ngibi akaba ari nabyo bishingirwaho n'inzego z'ubuyobozi zivuga ko zigiye gukurikirana nyiri iki kirombe, kubera ko ngo ntabwo ari ubwa mbere haberamo impanuka nk'izi ngizi kandi ku makosa ya nyiri iki kirombe. Ni byinshi, turakomeza dukurikirane iyi nkuru kugeza igihe turaza kuba tukubwira icyakurikiyeho. Ese koko nyiri ikirombe yaba abigiramo uruhare? Ese koko hari amakosa atari ay'uyu mwana yaba yabaye kugira ngo habeho urupfu rw'uyu musore? Nyine byose nibyo turaza kukubwira mu makuru yacu atambuka. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe ugafungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona amakuru n'ibiganiro byacu bitambuka hano umunsi ku munsi. Icyo usabwa rero wongere ufungure notification ukande like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba ushaka kwamamaza kandi ndagira ngo ngusabe ko ushobora kutwandikira kuri nimero ziri kuri description aho hejuru, aho ushobora kutwandikira by'umwihariko niba uherereye mu karere ka Musanze tukamamaza ibikorwa byawe maze isi yose ikabimenya. Reka ngushimire cyane ko